Lithuba sizolipa befundisi ubaba fakaze umsebenzi omkhulu nemihlezi obukhulu inyanga ezulu ibesaladalana lesinto yakho sokubusisa. Khona umama wehlushwa izulu elithi malihloma bayisazi izongena kwakhe lalithi masengenile kufe inkomo noma kufe imbuzi la ifika ke inyanga ibethele zisho zithi ayingeke lisaphinde lingene lazi ithatha ke imfuyo ke esibayeni ngoba inyanga ziyikhokhela ngemfuyo kodwa lalinede lihlome bese liqala khona saze siphelile isibaya kulomuzi umama wakho ekhokhela inyanga kwase kuba khona ngoba lonke ikhona la khona eNazaretha akukho la ngekhona eNazaretha kwase kuba khona umtshela ukuthi ake uye ngala iphakamini kusheme uyobika lenkingo nayo yokuthi izulu maliqala liduma akwenze ingangeni kwakho akwenze futhi ingathathi lutho nebala ke wayesehamba ke yobika kumkhulu ubaba mkhulu inyanga umqalo wendlela ezobika lenkinga yakhe efike ephakameni wabese fica ke ubaba mkhulu enza umsebenzi wakhe wokuphilisa abantu wabese libika ke lolu daba lakhe ukuthi baba nginenkinga la isho izulu
elithi maliduma nje bese liqala kwami aliphumi lingashayanga lutho. Wasuba bamkhulu emtshela wathi wase ebiza abanye ayinabeni babeseduze kwakho wathi aningithatheleni lo mama ningigcinele yena ngoba mina ngazi lutho ngezulu khona kodwa umnikazi wali izulu umphathi wayo yonke imali lesho umkhulu inyanga izulu. Ngaleso sikhathi ke umkhulu inyanga izulu wasesikoleni esewumfana efunda seyizovala futhi ikole sezofika futhi ekhaya wasemlindisa kwalinda lo mama zavala ikole wafika umkhulu inyanga izulu wayesethi emthatheni muse umkhulu wasethatha wakisa umkhulu inyanga izulu ke lo mama waselibika ke usizi lakhe ke lokungenelwa izulu wabe sethi umkhulu ke inkosi imbusise kusukela isikhathi kuphela ngani izulu wakhe. Nkosi kusise ngizwile. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha sakhela zozulame. Ukwethemba simagadi wala eMaqadimi la esazisweni temple konkosi ngo-1982 kwakuyisabatha kumhlangano omkhulu lo mhlangano obizwa ngokuthi umhlangano kaShembe wokuqala konyaka kaNkulunkulu umhlangano onomdedele abawu7 sabafana sahlala lapha yabona bakuhlele khona umkhokhelo sashweni kunomuthi lapha yana wakhula phansi wasohlona kabili base gawula lo ngala osalo wodwa sasihlala ngale Nkosi ngayizulu ila ethendeni la ngaphakathi kukhona ama-umbrella awu2 sihlala lapha thina kuyale ngokweminyaka yethu wamdala nathi sonke kwawufuza uvilakazi kuzofuza ubabaswa kuze umfundisi uMasango kufika lo ukhuluma Nkosi ngayizulu yayifake umjiva online hleli lapho ngaba khona abafundi abadala ngapha abenkosi langa lawo bamkhulu bese khona bangakahambi emhlabeni baba uphethe inkonzo yasemini lapha yana la kuhlala khona amakhosazana namakhosikazi kuleya boundary leyana kwaqhamuka umganqa wempunzi yeza impunzi yaza afika lapha phambili yabe mambane yetshisi babuyiphethe inkonzo la
uyisha ngapha nangapha ubaba inyanga ezulu. Yasho inkonzo ke isuka impunzi yayigoqa amanqina yayilala phansi. Yaqhubeka inkonzo kofa inkonzo la iphethwa khona. Saguqa kwahlatshelela. Sathandaza nguna. Ubaba wayibusisa inkonzo. Lokho baba amen ayisekho impunzi. Ngasathi kuthandazwa waseyitshela wathi wena hamba amadoda azokuzingela. Wasala isikhulu Nkosi kusenekuzwile. Yakhetho uyazizo. Imusuzwa senangangeni. Ngenye imini kufika indoda la ngaphakathi endaweni onvesa abantu. Izobikwa ukuthi kayihambi. Ithi inkosi inyanga izulu niseni ngalesi sihlahla. Ikhomba isihlahla somkhosi. Singakabi njengoba sesikhulu kangaka la ngaphakathi sasesincane phela. Yabekwa le ndoda yancika ngesihlahla somkhosi. Yakhuluma inyanga ezulu yanekisa abantu. Kwaqhamuka umama nomndeni wakhe uzobika ingane kayikhuluma isimungulu. Ithi inkosi inyanga ezulu mbekeni iduze kwaloyo. Babe ngomakhelwane. Iqhubeka inkosi yenza imisebenzi yayo yobungcwele. Indoda le engakwazi ukuhamba izwe amathambo evuma ukuthi ikhuphuke ngesihlahla ngomgogodla wayo. Ikhuphuke le ndoda ilwa nokusukuma ime izwa kuvuma kuyo. Ubaba ubhizi lapha ugijima phakathi kolwayini. Nala ethempeleni abadala bazokhumbula ukuthi kwakukhona ipulpit la etendeni. Bese kuba nezitini ezibovu ezazakhiwe zakhela ukuhlukanisa amadoda nomama namakhosazana. Kodwa inyanga ezulu ejikizeqe khona igijima ingene kolwayini. Wazi wathi ungidi oyiphatha amabhuzu enkosi. Wathi ayona inkosi le. Umhlazimamba la akekho uNkulunkulu ogijima manje phakathi kwabantu. Umhlazimamba ke inyoko ngeke uyishaye noma kuyakhala. Yakhuphuka le ndoda yanyuka. Ithela ithi khona iyama nge. Wasephenduka. Umthetho ohlawusa umdala emihlawusa emisha. Uvo imvana nabala sibhadubhadu. Lwaphenduka lwangekulu. Yawa le ndoda. Yawela phezu kwengane. Ingane ke izothinga phela kayikhuluma. Phezu kwengane yayabhabhabala indoda phezu kwengane. Yakhala ingane yathi hawu. Ususenanga incindezelo. Amen. Kuba ngengane engakhulumi. Mususeni nange incindezela. Base bephuthuma bashumela basusa indoda. Wasephenduka umthathu wendaba abuya. Wathi benitheni? Baba besela akwazi ukuhamba akamile. Kodwa bona wathi mnike induku hamba kodwa ekhaya. Uwano bengakhulumi kodwa babele ngane u20 kona ngane baba kade ehleli phezu kwami yathi mthathena kodwa ekhaya. Sikhuluma ngalo uNkulunkulu. La kade kunomhlanga la. Uqalo ibingena lapha ingangezulu lapha.
lela gede lensimbi ingene idlule kubaba omncane idlule igudla ithi ingene ethempeleni phakathi epulpit lapha epulpit efana nje nalomphenyo ehlezi kuwona laba banama abafoni bayibona le pulpit endala lo amhlanga uthe mase kushaya isikhathi yasithi awususwe wasuswa yahlekisa ithempeli ngiqonda ukukhathulula hayi ngoba ngihlanje kodwa ngiqonda ukukhathulula leli gama elithi uthingo lwenkosazana wagudla lapha wabekwa la kwakumadlala owemonitor sonke isimo umfundisi nobaba ungedi nangeduzo kwami kodwa kwathandazwa lasukuma themazi lapha ya laduma izulu laqanqa ayikwakubi themali lapha kodwa ngathi uzobonakala uthema kulapha ekhoneni la wabeka uNkulunkulu laduma kakhulu izulu lashama kakhulu amakhabazi sikhona ladlula enzansi sadloko amagwabhaza enzansi lapha ekhoneni yafika beka inkosi ladukha imbala wathandaza kwasukunywa laqala ukuthi hayi soqeda amabhesu ungesewona la swabhinqile ngendlela eliza ngayizulu kwafika kwamiwa lapha kubaba mkhulu yabeka inkosi yamaNazaretha laphinda izulu lezinto efanayo lithe jika lavele lehla umbani ofika menkosi ofika maphezulu ekhanda lenkosi esimbengeziwe ngoba ukukhuza lokho akuyona into enhle indala ngalesikhathi babeqhamuka la esangweni labefundise jikeleze ethi ugijima ungubani ubhesu lembuzi abantu babona uNkulunkulu omenyeziwe owuthingo ungasho ukuthi uthingo kusathi ubhuti abantu behalalisa seduma ithempele lonke uthi ngibone kahleni lazi la iceleni ibhesu ungubani abantu bengasenza abantu bephezulu amadokodo lawa lamadokodo nyomngomezulu lapha lamadokodo lapha nongana ngazi asinda kanje abantu babephezulu kwawo yafika lapha wabeka ubaba wethu umbani phezulu ezulwini sasaqimele sasapho wetha phezulu ezulwini wangena kuye waphelela eqokumnazethu omfishane washita same time rainbow zathi zongena la ngathi umgqame ikhehle ugumeke lapha wathi ho dabukela abafele thina safele thina uNkulunkulu sesimbonile wathi ungena ngaphakathi emagesemane kwenza konke yaphela izulu gwe laqhuma igama kodwa lo hamba phambi kwethu uthingo lwenkosazana mangizwe ngizwi lakho sengingampuzile ngeke ilanga lapha emzini kababa kuhlupha usizo usiyabuya indoda engizalayo iza kubaba inyanga izulu izobika ukuthi inosizo ekhaya ayilwazi iqhamuka apha akukho okuhlanganayo imbuzi ziyafa konke kwenza kuyafa inkosi inyanga izulu imnika amanzi ithi ofuna ukuchela ngalamanzi ekhaya usiyafika ubaba ekhaya usekhuluma nomkhokheli umama kamdluli umfundisi uthi tate wayimbiza njalo uthi tate lapha eKankele 14 la manzi baba wagodlile
umkhokhela lethu 14 ufike uMashezi waselindelani ufike oMaqhibiza kanti ngezintombi ezithandayo ugcwala ebuqhiwe ekhaya ugidwe kuzokusa ekuseni kuvuka bahamba abasebenzayo basala abanye omama baphuza itiye nolothi kwakusadla ulothi ngaleso sikhathi ku14 kwagidwa emini lase inyanga ezulu yesimdlalela ubaba uBhayisikopu namakholwa yamakhela ukuthi abe nofakazi yakhamuka indoda ngoba ingane zayo mhlawumbe nabehlobo zayo zikhona yakhamuka ishayisana iskindi hayi iskindi angalani kwakwayini emini ngo2 yangena ngesikhala yafika idlala iBhayisikopu yonke eyayifike nje ekhaya emzini kababa ebusuku hawu amakhosikazi agcwala umuzi hayi bokwenza njani nangu umuntu wabo umuntu egcekeni nesikinde hey ihlezi inkosikazi yakhe yambukela athi uMantinga noMaqhelisa cha gqokani makhosikazi ukugqoka yahamba indoda egcekeni ayiboni lutho uthatha imbomu negubhu ishaye ibhekwe kuyo ayizwa lutho ayiboni bahalaliswa mama egcekeni oma ngamdluli ayizwa lutho ahalaliswa kubhekwe imbomu kuyo ifaka usizi le angadini igama lela kodwa ngizothi skin athi umkhokheli makamdluli mshumayeli letha amanzi agqoka ubaba aphume namanzi endlini lawa awanikwe inyanga izulu afika athi fu ngamanzi emehlweni uthuwe mina sibandane lutho zilandwe igubhu ikhishwe zishawe sibandane lutho athatha amanzi baba aphinde waphinda kathathu yathi hawu yabamba yonke indawo yashona imhosheni akhuphela kwayo alibonke ngaba lenkosi ithi inkosi imiphezulu lepulpit eyila izama uqinisekisa wena usangabazi ukuthi sebuhleni sekugcineni la ebuhleni amen noma ungakhushuza kodwa wena kusegcineni la ithi inkosi imila inyanga izulu ithi maNazaretha lokho okwenzeke kumne wethu lokho kwenzeke kumne wethu ngeke kwenzeke kimi ngiyafunga mangudluka la kwahlashembe akho gazi eliyogideka magudluka oyohlala emva kwami kwahlashembe akho gazi eliyogideka ngeke noma ungazama uyophelela eboyeni Nkosi kusabezwini othi Nkosi yamakho Osige wa Amakhosi Nkosi yezulu nomhlaba sibonile Nkosi inyanga yezulu sibonile imisebenzi yayo emihle yasezulwini lapha banesihlahla esikhulu esiphepho esinembali eziphepho ngabona isimangaliso ngathi sengiseduzane nenkosi ngabona umama eza ephethe ingane ufika ibeka eduzane kwenkosi bebabili wayese ekhuluma nenkosi baba ngizobika nanga umntwana wami
uyintombazane seneshumi leminyaka neminyaka emibili akahambi mayifuna ukudla mina ngikala ukuthi sibone selambile ngimnikeze noma sefuna kuye toilet uyaziyela akwakwazi ukusukuma akwazi ukwenza lutho sengihambe zonke inyanga kuthiwa lengane ayinamathambo haya komagoli kodokotela bathi ayinamathambo haya ko Cape Town kodokotela baphambili kwathi ayinamathambo lengane ngizocela ngiyalela umakhelwane wami wathi ake ngilethe kwena mhlawumbe baba uzongisiza cela ungisize lengane eyisukuma wasethi hamba yokhama kwakunethanga lapha yase office kwakukhona ithanga wathi hamba yokhama wafika umama yokhama omunye wasala nayo lengane kwasikhathi esincane ngangabhekeka ngangana ngithe ngisuka lapho ngangibuyisa amehlo ngeba khuza ingcwele kanti ngibheke eceleni kabona yibo nayi ingane ilola njengondala utshani nje ilolo tshanini iyaloli yehleki ingane iyaloli yehleki ingane iloli yehleki iyaloli yengene yahleki ngithe ngiyibona ingane yaguqa ngamadolo kanti ngiyibona ingane yavele yasukuma ngenyawo isoma kancane yavele yaqonda yama yathula yathi nje thwi ithe isuka vele ngene endeleni yavele yayihamba ilandela leyo khama zithatha ispeed igijima izimangazalo ekhaya mawuxoxela abantu abangakholwa bathi hayi uyazisholo nje usithande lo muntu enithi uNkulunkulu ayikho yonke le inganekwane yonke enikhulumayo ngala ngakithi unkosikazi wakamsani uma Gumede ukuthiwa umakhuzwayo wahamba umsani wayelethezini wayemathina isithupha yocela ingane yomfana selamanisa umakoti wakhe walandelisa engabathola abafana ethola amantombazana wathi uzocela umfana uthe ebuya elethezini wabemnandi umakhuzwayo wamnanda washaya isikhathi sokubeletha washaya insizwe wabhaya lensizwe lapha phezulu eyabizwa ukuthiwa ulethezini uma ke eseyibeletha lengane kwaqala ukuthi hayi ngoyikatilele eziko uyabe kwathi ungena kule nkonzo ungazi ungabaleka kuphela yonke into nayo iphele nya uthi ukuthi ngezwe yini mangena kule nkonzo kwaphela zonke izinto zami kwaphela amathesi kwaphela yonke into ngabe kwenze njani cha uyavivina ufuna ukuzobheka ukuthi azobheka nemuva mekuhamba bheka phambili akabheke emuva wabheka phambili ekugcineni uzonqoba ungabheki emuva bheka phambili uthethe usebethile manje akukho kudla akukho mpuphuzo akukho lutho waseyoqala kamakhelwane esitobeni umndeni wakhe nje kamsana wayocela ushukela bamnikeza wagoqoza wakhipha lishanyana badla nengane wathola ubisanyana yancele kwaphela wayocela ushukela khona wanikezwa waphinda waphela wayocela ushukela khona kanti sebemgayela amabhodlela bagaba amabhodlela bathatha isoni somphuzo nje fu phakathi la kushukela bamnikeza mesifika athatha umbhubhudo uhalaka awushaya iswini mase sewushaya iswini umbhubhudo uyeva batabo limuntu yabheka amabhodlela unkosami ngeze ngabadla amabhodlela wagula lo mama wagula vele kanti sabethi kwawumuntu kwamathambo kwaqhosha amathambo la kuthe sila wavulaqonda kunatha umfundisi ngicela ungisize awungisele enkosini uyongibika ngiyafa bathi nawoza ngambamba ayingafika enyangeni yezulu bathi baba inkosikazi wangakithi la baba kwadla amabhodlela uthi wadla wakhuluma ngeke wena usukhuluma nakhuluma wena ukuthi kwenze njani abangadla amabhodlela akusakhuluma ngikhulume akusakwehle lutho la senzo sesikhuluma usuku lona mina ngilala ingane yangidosa ufuna ubele alikho ilibele ngilawe indlala yathatha amafutha lapho uthatha amanzi wakhothe ngokudla wakhothe ekuseni wakhothe emini wakhothe entambama ufudumeza amanzi waphuza amanzi ukhona kumanje uyaphila umakhuzwayo uyaphila namanje lo nsizwa seyikhulile yinde lapha sithi unethezini inkosi yobusiswa menzezweni
Nkosi yasezulwini, khuleka esihlalweni esikhulu sasezulwini. Siyabonga Nkosi ukusivala izinyembezi ukuthi makulolu suku singafikelwa ukudabuka nokukhumbula ukuthi konje sikulolu suku nje kwakwenze njani. Sibonga leyo nhlanhla ke Nkosi ukuba usiphe ukuthi sikhulume ngemisebenzi, sikhumbule imisebenzi. Bantwana baNkulunkulu kwesikhulumeza izolo. Njengoba bekhuluma nje bakhuluma zona ukuthi hayi izolo sibone ukuthi siyazi kabaningi sebebona bokunjena nje abafowethu, kodwa abanye abanalo lwazi. Ingakho ngithi cha basibekezelele sikusho kwayizolo. Ngoba bantwana baNkulunkulu kuthema sebucisha lobuNazaretha yafika yabuphemba futhi inyanga izulu kayibonga Nkosi. Amen. Kwase kucishile kucisha impela bekucisha abantu. Khumbula usuku cishe zazi ngo-16 mangaphosisi uqala kwenyuka umhlangano uyenhlangakazi. Abadala bazokhumbula. Kwaba lesikhathi eside kuthulekile. Wamemeza uGombela wathi uphusibanibani eshinyanga izulu akhuphula umhlangano, silinde umhlangano entabeni. Kwaze kwafika inkosikazi eyafika yathi ukhona ubaba lapha uthi angizokubuza ukuthi uphusibanibani. Yafika inkosi yamaqadi isiqonde engqonyanga lezuthi singebhubhe thina ngawe. Khuphula umhlangano. Thatha ubhoko ukhuphula umhlangano. Yawukhuphuka kanjani inyanga izulu? Ingilosi lokhu zaphuma nenyanga izulu ephakameni kuzibe namhlanje. Ithema isibuya ngapha base bevimba bakhohle ukuthi bavimba nezingilosi konke. Bathi angangena hamba emzini wakho. Bangazi ukuthi bavimba konke ubungcwele. Namhlanje sihleli nobungcwele kayibonga Nkosi. Manazaretha amahle la ikhaya begqokwa kahle mawuya kuNkulunkulu. Gqoka into ezinhle mawuyonikela phambi kwaba. Akekho ushebo oyinuku. Kodwa ingubo emhlophe ifika yezwa inyanga izulu la wonke umuntu ingubo emhlophe. Umqhele lo esufaka inyanga izulu. Sizama ukukhumbuza ukuthi kusuke iphi kwayaphi. Manazaretha amahle kuningi ngeke siqede. Ngeke ngahamba nenkosi endala kwabiyela. Olunye usuku sifike eMaritzburg. Abakhuluma ngenyanga nje yimi akekho futhi impela owayebonayo mhlawumbe wayicashile. Kodwa lezi nyanga ezaseMaritzburg zayibonwa yimi. Sasheshe safika thina ekuseni lapha phe ngomsondozo. Nenkosi safika sahlala emotweni. Kwakunephoyisa basimbawula. Uma selihamba iphoyisa nami ngiyokothana imbawula lapha iphoyisa. Ithi ayise ngihamba sizofika umuntu abazongishintsha. Lase ziyapheleka imoto. Thela kane bhasi ba. Kana ba singaze inkantolo lekwachelwa. Nithi mina ntabasitha awufuka ubuke. Ithi inkosi kwenzenjani ukuthi buka. Kwakhela inkantolo kuzungezwa lapha buka. Yabuka inkosi. Yathi sifika inyanga izulu. Yasuka inkosi yayo inkosini. Yathi baba ade kwenziwa lokhu nalokhu la inkantolo. Kusho ukuthi ke
ihlabathi siyaqhubela mase kufika inkosi yamakhosi inyanga izulu kwase kuyacisha konke lokho kwathi sekungaphakathi endlini ubuqili bokusayiniswa bakithi budala la ekhaya wathiwa akusayinwe wasayina londa kwafanele manje kusayina inyanga yezulu ilapho inyanga yezulu yathi ibamba ipeni la jomba ipeni engathi le spring la ilalahleka lapho kodwa ngisasayini wakijima ngabhala waluthatha ipeni wathi sorry Mr. Shebe wathi nani wathi angisasayini sibenqabile ezulwini hayi angiqhubekele phambili sengihlala phansi lapha ngakithi bantwana bahle baNkulunkulu inyanga yezulu kufika emizini okomdlalo sekufika inkosikazi nomndeni nje abambalwa bazobika ukuthi kuwe umakoti washona usesibhedlela kwaMagwaza emoshana ithi inyanga yezulu kwakunomhlangano ke ubeke lapha ekuphumuleni emgwaqeni lapha eNdundulu yayenza umhlangano khona inyanga yezulu isithe esandleni sayo akakadluli kapha lo nkosikazi ithambani nimkhiphe bese nibeka amanzi afudumele nimgeze ngamanzi afudumele bese mina wena nakumphefumulo kamalokozana wakwakho unika uninazala kalo makoti unika umphefumulo kamalokozana uthi mina kamafutha uzothi masumgezela ngalamanzi ebese umgcoba ngalamafutha la emlonyeni bese uyima umgcoba ke wonke umzimba uzumemeza kathathu uzovuka base beyahamba ngangumshumayela leso sikhathi uNcumalo wayengumvangeli base bayasuka bayahamba batwana bathe baNkulunkulu mase besendleleni sebayakhuluma nomkhokheli uManjilo waseDumisana hayi umkhokheli ngoba wena wakho laba bakholwa la ngoba wena ungakhona ungcono kwenze wena wavuma umkhokheli waduka umphefumulo kaNkosikazi wathi nangempela sejabuliswa ukuthi uma ivuka lokuzothufuza umkhokheli wawuthatha uvasilelo namanzi benza konke baqeda wayesememeza sibanibani wayesevusa ikhanda ekhombisa ukuthi ngabe yavuka wavusa ikhanda lelethe waselivusa wabuya walala ngapha wabuyisa isandla kade eqamele kuso wasibuyisa ngapha isandla kodwa habusebenze bazokhuza ingcwele waphela kanjalo babuye la bayosho ukuthi hawu baba uvukile kodwa wabuye waphela uthi ke umvangeli wasebiza uNcumalo umshumayeli sisobele noNcumalo hambani nobuzi kwenzekeni lapha abasitsheli lapho ukuthi baphambanisa izinto masifika lapha basitshela ukuthi hayi baba laba basifika baba uthi ibona abalahla umphefumulo mina bese ngibanikile lo umphefumulo kamalokozana wakwakhe baphambaniselana laba wathi hayi ngcono kwenze wena wabuye ikholwa lakhona wase kuba ukuhamba kwakhe nonkosikazi sengihlala phansi bantwana baNkulunkulu singathi uNkulunkulu angenza singadideki ngaka ngadideka bantwana bahle baNkulunkulu mawunethwa izimvula sekungokugcina sengihlala phansi mawunethwa izimvulo kuduke singathi uShemba ngenza singaduki maNazaretha singabi namathemba amanye ngangisenekhumbi ngisuka la eThekwini uyabona uduka uzukhohle ngisho isabatha khohle uShemba khohle la isabatha ziyakunetha ke uma ngifika lapha ekhaya imvamisa mangifika ngisho ngafika sikatsini ngiqonde esibayeni mboti konke kuphelele mangifika imbuzi zikho zonke empty sibaya bese ngendlini ziphi imbuzi bathi ayazi iqhamuke ngembuzi namhlanje awu imbuzi sami sebengiqedileke base beyiqedile imbuzi zami thatha zonke sibaya khona utho nje akho ngishisa inyama ngalala ekhumbini hlala nje ekhumbini kwaze kwasekuseni ngasubuka ngaphuma ekuseni ngabheka eshawe singadideki maNazaretha eshawe ngiyobuza
Mangifika umuntu ngiyabuza, angifike ngikhulu ngithi hey wendoda, ngilahlekelwe izimbuzi. Khuluma wathatha ibhoja. Wacha uyazi kwambona mbi? Wathi awunazi nje sibayini ngiyibona. Kodwa umbona bobo ungakanje uzukusiphi isibani. Wathi nasi nje ngiyibona. Phikelela kwambona kwabani akasho. Ngenzela ngisuke lapha ngihambe ngicabanga ukuthi konke ngawubuza phi futhi. Oh ngangezwe kuthiwa kuyabuzwa nangapha eJudiya. Ngasemvutshini. Ngaphikelela eJudiya. Ngikhuluma iqiniso ngana sana. Uma ngifika lapha la inkosikazi ijabu kuyashawa nayo siyimisele hayi uselapha ekhaya yebo cha ngilahlekele izimbuzi khuluma ziphi angifuni manje lapho engilandise ngifuna umtshela lento mina engize ngayo akombe ukuthi ziphi imbuzi zami uthi wasesho naye eshoke yini there's only 1 cup of tea, two slices of bread with butter. Oh, 1 cup of tea, 2 slices of bread with butter. Oh, yeah. Usana zoga wena manje. What we ask umuntu. Oh, yena wena. Kwaphambana. Umuntu yebo. Athi lapho ke imbuzi nase nje ngiyibona isibayeni. Hawu, usiyami hawu. Ngaqala ukukhumbula inyanga izulu. Manje labo 1 cup of tea, no 2 slices of bread with butter. Angisaphothi benze njalo. Ngavele ngabona ngathula ngathi hey shembo uzomkhumbula. Ngaqala ngabheka eGibisini. Inkosi yamakhosi eGibisini. Mangifika lapha angihlubukile maNazaretha. Angidile. Mangifika lapha na ufike ngombe ngosemakhosi ngilahlekele izimbuzi zonke. Manje pho utasenza njani? Uthi mina ngasi. Manje ukuthela kwami kokulahlekela izimbuzi sengikukhiphela noma kuphi manje? Angasi. Wathi ngwane baba. Uthini lo? Uthi ubaba uthini? Ngavela ngambheka ngeselibomvu ngwane. Naye wabona kulungile. Wathi baba hamba wena sengizwile. Suka lapha ngaphindela angasho ukuthi amen ngendlela engangibonakale ngayo. Uma ngiphikelela ekhaya ngiyafika lapha ekhaya imbuzi lele phansi zwangu. Mama ngehla ngayikhuza zasuka angenisa imoto angene endlini makayini wasalela uphuma phela izimbuzi wathi hayi siyafika nje khathele kodwa avuka ekuseni ase ngiphuma thathe iphepha nelibomvu sembuyele eGibisini ngiyafika sekumlilo lapha athi ngiyafika sengisa nezinywana nami ethekileyo sengithi yahleka Nkosi yamakhosi we yanikelisa ngapha nangapha ngabathi baba ngisongisho kunaka wathi ngwane wathi baba wathi uthini lo wathi baba uthini wathi ngizobonga wathi bongani baba ngibonga imbuzi ngifike ekhaya wathi lo bese hlubukile wathi ngihambe ngaye ekhaya ngathi lo mfana ihlubukile ngifuna bayibuyise manje lezimbuzi bahamba bayilanda ushinyanga izo awu bantwana baNkulunkulu sengathi singedideke singadideki sikhohle ushembe unyazo lwezulu phambi kwethu mase zikunetha qonda kulo ungakugcine uya lapha ko1 cup of tea ngoba bashothela ilanga bantwana baNkulunkulu uthemba into engenamsebenzi walutho uyabonga kakhulu inkosi ayibusisizwe amen. Uthelani
Itilongo Amachilini nami Nkosi ngiyabonga uma uthi asikhulume ngenyanga yezulu ngiyabonga Shebo ongcwele ngoba inyanga yezulu kufikele kuyo ngizonqamula Nkosi yamakhosi ngothe iverse elilodwa amabili umsebenzi womunye ngangaba semateksini ngomunye unyaka hayi manje angisekho kodwa ngikhuluma indaba yenyanga yezulu ingisindisa sengisongelwa enye indoda ngeke sithi sibongo ithi wemkani uyabona kusasa wena ungakuvuke nale khumbi yakho ngenzeni sibadibana ethi hayi wena ngiyakunyanya nje nginyanyela ushembe lethu ushembe uNkulunkulu ngaleso sikhathi ngoba khona abangakithi uma ujika kubhanana esilolweni ukhona umntapho encwadi lapho ilento yayilapho ngalo nyaka ngithi mina hayibo yazi lekhumbi othi angavuki ngayo mina ngikwazi kulwa iyakhokha lekhumbi ngizovuka uma ube nenhlanhla wongixosha bakithi uma ube nebhadi ngoba ngikhonza ushembe mina igama lakhe inyanga ezulu ngale zinto ezingalingananga nezamaphekula bazelula zaphelele ePietermaritzburg utsheleni impela wena sakhuluma ngalo shembe ngithi ngovuka ngavuka eNazaretha ngiyashesha kabe ngathi ukukhohlwa kancane abangakithi khona la indawo ebridge ngaqhamuka khona imoto phezulu khona ibridge lapho ngathi sengasazi yaqhamuka kwakuthiwa ama-super 16 ungqonge ipayipi yafike yajika khona umgwaqo ongene ekliniki yajika lekhumbi yaseyama wavula isitafa lo muntu ngibhekile ngishaya uvalo ngiyakhuphazela uma evula isitafa wavula umbese ethi okapo elinecici ngimbhekile wayivula le ukapo ngamazinyo wasekumgwaqo ngacabanga ungena emotweni ngacabanga ukubaleka ngoba lo muntu ukhipha ummese ngibhekile kanti ushilo wathi ngiyavuka ngasengithi ngiyovuka ngoba imoto yami yakhokha futhi ngoba wena ukhuluma kabi ngoshembe khonza inyanga yezulu mabo uNkulunkulu yethu umgwaqo lendoda ngathi mangibaleka yamemeza phezulu inyanga yezulu mabo uNkulunkulu kugcwele lenke kulayishe yami khumbi bathi tata kwakhuluma inyanga yezulu phezulu maNazaretha inyanga yezulu uNkulunkulu yathuka bale kuzofa mana yekwenze lutho ngasengiyama sengithe gqagqa ukuyishiya kancane isingasekhumbi ngabuya ngihamba nje ngasithwa eqhamuka lendoda ifutha amakhala yaqonda ngqo kumina ngacimela abagcwele ngilindele ukuthi ungene yathi mayifika lendoda ngishaya ngegxalaba khuge egxalaba ngaqwaqhweka yele yabuya kwesibili esayigxalaba ngaqwaqhweka seyiyowela lendoda yafika vala ubesangane ekhumbini yahamba mabo uNkulunkulu
ngathi ngiyezwe emasontweni athizwa kuthiwa ubangeni kwabepolitiki angikho ke lapha ngasinda ngenyanga ezulu Usiseni uzwi yalwazi lonke usizi lwami inhliziyo yami ungathulwa Bakhonza bahle kuthiwa asikhulume ungaluzinde ngangeke ngibe yiNazaretha ukube ungaluzinde akangenanga kimi ngoba ukukholwa izweni lakithi kwaqhelile kakhulu ithempeli laseNtathakusa lasungulwa ungaluzinde okwaba ilona lodwa esigodini sakithi esalificayo kwakuyilona lodwa nje ke wonke amathempeli ezwe lakithi kakhulu emabovweni alandela lelo thempeli ngoba kwasekufika inyanga yezulu yayisifika yazo kwenza lelo thempeli kwafika yona zinawo zayo manje ke masikhuluma ngobukhulu bukaShembe singakhuluma ke kuphela isikhathi kodwa ngoba kuthiwe asithi ngampu sishiye emadevini sizozishiya ke Nkosi ngoba isikhathi siyasiphikisa ukuthi sixoxe konke okwenziwa inkosi isikhathi esiphikayo ngizocela ukuxoxa nje ukubili okuningi engizoqala ngako nje ngizoqala ngokuthi sike sikhulume thina ke bakuleli izwe lasenhla kakhulu emabovini siye sikhulume kakhulu ngezimpi ngoba uShembe usibonise ngezimpi ubukhulu bakhe manje makuthiwa sikhulume ngomlando ukufika kaShembe ezweni lakithi kufike lokho okuqala ukuthi ningakhuluma ngokwenzeka ime kodwa akufanele ngidlule ngingakushilo ukukhulu bukaShembe mangikhuluma nje ke ngokwenzeka kimi ke ngiqale khona kancane nje isihloko kuzoba kubili ngoba isikhathi sithanda ukusithela ngithe ngingena ekulokukholwa kwase nginengane nje umfana liyadlulayo yayisicindezeleke kakhulu sencane nje seyiyona yodwa sembili ngayo kunini yacinezeleke kakhulu khaya kwabanjwa kwayekwa kwayiwa lapha koSigunya Makesi lapha bashiwo ubaba umbhele ayikhona kwangenzeka lutho kwaze wakhuphuka wenzela kaMashi mayifika lapha kulezi indawo ezayihlala abantu basemakhaya wafika u40 wafika ngamfaka khona ngase ngicela insizwa zesitimela nje ngesikhathi senyanga ezulu ngo90 cabanga ukuthi kwako yena kwa89 kwako 92 91 mangiprocess 91 92 wakhuphuka nekhaya weza mayefika lana kule ndlu afika ngene ngifike emsebenzini singilandele lezi insizwa zezitimela zathandaza kanye mana zethi ngaligcinezeleke ekhaya kungalalwa ikweqa mesingane njengomuntu ongekho wathi makuthandaza zafika lezi insizwa zatheleka ngaphandle komnyango zathandaza zangena ezinye ngaphakathi zathandaza ezinye zasala ngaphandle zahamba zangangena endlini zonke kulobo busuku abuzange kudlule ubuni kulobo busuku eyisifika lenunu egcinezela ingane ekhaya yafika yavela ngomfantu wesicapha wavelisha yabonwa yimina wavelisho nje lathi lase linwebeka lelihlo lakhanyisa ukuthi ubani
lavela nje lelihle lilodwa lamkhanyisa ubuso bonke lavela kangaka lamveza ukuthi ubani ngase ngiphaphama ngathi la ngiphaphama yahamba ngalelo langa iphindanga yabuya wakhula waze waba yilento akayiyo ngaphindanga yabuya agcina ngalelo langa amen ngalo shembe sikhuluma ngaye singakhuluma kokuningi kodwa sengigcina nje ke kukhona impi esigcine ngayo ezweni lakithi sesingena ukukholwa kwakuyibo 91 92 kwaliwa kakhulu uthela kufika khona ukukholwa ngoba phela mina ngisasanda kukholwa ngimhlanje impela kakhulu uthela kufika khona ukukholwa kuthini kwase kufika kanye wanethe nje yanqamunga yathi nje isikhathana esisodwa sase sikholwa kanye wangazi ukuthi bezivalele umgodo wodwa sakholwa kanye nabakulesigodwe kade silwa naso bakholwa nathi sakholwa sabonana saqala ukubonana sathawulana sabonana ku 23 hawu sanede sabonana nje yayisivele yaqala futhi yanede yaqala saqalaza ngathi ngizokwenza njani ngabulela usibani ukuso lesigodwe singaphesheya ngabulela usibani ngathi ngeke kwase kuthiwa kwenza umhlangano thina sasinobhekini bakhona nje abanye bangakithi abakhona bona labe sasilwa nabayizwa nje lento kwahlangana kulesigodi esingakithi ukuthi ayingeke akanje kwenza umhlangano iqalwa yini manje nombani uyazibuza ukuthi ubani ulwe nomunye manje asiyazi ukuthi iqhamukephi lento akwenziwa ngamhlangano okulwa lethi manje ngeke akwenza umhlangano kuzokwenziwa nabo nathi sahlangana sehla saba u20 kulesihosha sethu sihamba nobhekile siyohlangana emngceleni walesigodi esilwa naso nathi sohlangana nje phezulu komfulu impela nje esitolo sokuphika amaqalazi sohlangana phezulu kwaso liyami izulu umfulu ugcwele uthengi meziqhamuka lezi insizwe esilwa nazo uqhamuka insizwe ezimbili thina siwu20 hawu lo mhlangano uzokwenziwa nabantu ababili umkhulu kangaka kanjani makuba kanje kutholakala ukuthi induna ngale nobhekeni phela thina ngala insizwa nobhekeni oyedwa thina sifika naye kwasekuhlanganwa ke manje ke manje sathi nalabantu bobabili kwenze njani manje madoda nafika naye nobabili sizokhuluma udaba olukhulu kangaka sekufa abantu kushaya yedwa ngakithi kwashaya yedwa kulesigodi kuyabonakala impela ukuthi ayingeke yilele ngamadolo manje akusekho ukuthi 11 manje kule yesibili 11 kuyacaca ukuthi cha iyaqhubeka impela futhi seziyaqhuma ibhamu laba abakhelene nomngcele bayazizwa ibhamu laba bangakithi baseqeleni labehleli khona empukuyini nalabo bangala bahleli eqeleni thina sesihosheni sokugcina asizwa kakhulu lento la enzansi ayisahlangana bathi laba masibuza ke bhekeni nafika nababili bathi ayisebuyaliwa wemadoda hawu kuyaliwa asazi le thina cha kuyaliwa impela nje insizwa zakithi nazi etilomelithize la ingqobelene khona zithi azikwazi ukuza la ngoba nizosemboza asikwazi thina lokho cha kuyaliwa ngathi ngeke ngathi ngiyazicabanga lezi insizwa esikholwa nazo ngathi sosobulalana nobani ngathi ngeke ngathi lalelani ke madoda ngoba nithi kuyaliwa mina ngingena lemfuleni manje ngifuna ukusabatha lapha phakathi kulabantu labe nithi silwa nabo ngifuna ukusabatha ithempelini phakathi nendawo ngathi salani ke nanikhuluma nina bakithi uma ukuthi kuyaliwa ngempela nizozwa ngoba beshaya mina ngiyawela manje nina uma ukuthi niyalwa manje kusho ukuthi lezi zinto zakini lapha nizozwa ngoba zingidubula ngeke nje ngihlalela ukuthi soqala phansi ilwe nalabantu futhi labe sesikholwa nabo ngase ngiwashaya amanzi abashiya behleli abaqala kancane nje sengingaphesheya komfula ngathi ayiqhumeke makuthi bangishaya manje akekho abesahlangana babukana emehlweni bonke manje nalezi insizwe ezimbili nalezi zakithi zabukana ngahamba manje ngithi ngiyahamba ngizofika lenqwaba lesigodi esilwa naso ngifika bagcwele ithempeli bagcwele ithilo bangibuka ngidlula phansi kwethilo mbeza bahlangana bangibuka ngadlula ngabaqalaza ngababuka kancane nje ngadlula ngafaka ikhanda phansi ngahamba ngaye ngofika ethempelini manje ngithi ngiyafika ethempelini bangihlangabeza laba naba la ngemuva
bangihlangabeza bathi udlulephi bathi mina ngidlule lapha enzansi bathi kuyaliwa nje udlule kanjani ngathi angazi ukuthi kuyaliwa sasonda la kwathi lasiqeda khona bathi ngeke hleza bakubonanga sikuphelezele kuyaliwa manje bayafa abantu abakinapha egqumeni anibaboni chaza baboni hayi nampa lapha entukwini kuyaliwa nje manje total asikwazi ukuthi ufike kanjani bangiphelezela baye bangishiya emngceleni ngaleli igama lika Shembe nyazi lwezulu sasingebeluthe esikwezizweni zakithi kakhulu ezizweni sasemabuvwini isizwe sasemabuvwini sembathwe kakhulu uwenkosi sonke amathempeli asemabuvwini aqala ngesikhathi sakho Shembe siyacela Nkosi ukuthi ungabisabudedela lo Nazaretha noma sihleli kahle echatheni emabuvwini akubi kakhulu imvunga lese izweni zonke asinayo nasemathempelini nje sihleli kahle siyacela Nkosi ukwenze ukuthula kunganciphi kwande Shembe oyingcwele sokukhuluma okuningi ngoShembe uma wenza ngoba ithuba uNkulunkulu esipha uyasipha ke mihla namalanga nalo leli yilo asileyi kodwa ke Nkosi sipha ukukholwa kwaphakade ngegama lakho Thixo kuze kube phakade unothando ngiyayikhetha inkosi yobuhle bokuphakama Nazaretha ayingcwele enkosini ngayibona nami ngigumede isibongo ezweni lasenkandla emseni amen ngayibona nami inkosi okhulunywa ngayo inyanga yezulu nangosuku lwayo lokugcina njoba kade esho nje umfundisi uShoze ngangikhona siphuma lapha kwakuhlabelela umfowabo waZungu umvangeli waseCilongweni ethi ngeza ngingede ezweni umhlaba wawumnyama Nazaretha kodwa isimangaliso senzeka ngalelo langa ngiyakhumbula usuku lwangomsombuluko ekseni ngangisagibele eThemba Lihle lapha iyitimela siya emsebenzini sathi uma sigibele ekseni beshabula abantu ababethu Shembe ufile sathi uma singene esitimeleni kwahlabelela mina ngahlabelela ingoma ka83 ngathi sisindisiwe thina Nazaretha sonke siyohlabelela sibatshele ukuthi sisindisiwe sasha umgidi sisuke eThemba Lihle sayesaqala ukukhuluma sesisemngeni estation sathi kubantu uShembe ebesimtshali izolo uvukile angiyekeke leyo bantwana benkosi ikhona imisebenzi yenkosi inyanga izulu engiyibonileyo kodwa ufika kimi ukuthi ke ngikhumbule izeluleko zayo noma inkokhelo yayo ngoba inyanga yezulu yayikho konke yayuthisha esifundisa ngisho ukuhlabelela ingoma yesithathu nje yayikhonze kakhulu isasifundisa ukuyihlabelela ngale ndlela yayizishaya etafuleni ifuna uba sihlabelele njengayo sesenza le ndlela ke yaqala
wangayibiza noma ngani inyanga yezulu uthi uthisha umfundisi uthisha umkokeli umshumayeli wayikho konke nomeluleki yiyo lenkosi maNazaretha ingcwele eyathi befundisi anothi uma nikhuluma udaba lomuntu nendlala umusa saqala ningathi uma liyokhuluma udaba lomuntu niye kumuntu seniphethe isinqumo anokwendlala umusa yathi noma nimthola ukuthi onile isinqumo senu isikhiphe ngomsa nikhombisa ukuthi niyakholwa umkhokheli wasezulwini ngelinye ilanga uthi maNazaretha othi uma uhamba uzokhuluma ngale ndaba yodwa othi uma uhamba ufike iNazaretha limi kabi lisendaweni elingafanele ukuba kuyo noma lisesonweni angibeke kanjalo yathi obaleka wena kuqala ulibonile ungavumi lize likubone ukuthi uyalibona kwakushiya ngezulu wothi uma ubona iNazaretha limi kabi noma ulifika lisesonweni noma ulifika lisendaweni la lingafanele khona iNazaretha kuba libe khona ithi obaleka kuqala ungafuna azakubona ukuthi uyambona uthi ngoba umeke waphendukela kuwe wakubona ukuthi umbonile leso sono sengesakho ngoba uzohamba ushumayela ngaye uzohamba ukhuluma ngaye uthi nimbona nje ngimbone endaweni ethile sengesakho leso sono uthi kanti uma ubalekile akaza kubona ukuthi umbonile othi uma umbona ukuthi akakubonanga uyothuma ukhokhela lapho uyobukhokhela khona uthi kuleli bandla akwenziwa ukuthi nokuthi ebesethi lo muntu uShembe wangibona ngelanga elithile akakusho ukuthi usho ngoba angibona ngoba akakubonanga ukuthi wambona uthi ke lo muntu yosuka esonweni asuswe ukuthi uShembe wangibona kodwa uma wena ufuna ubaza kubona ukuthi uyambona ukuthi umi kabi uyothi noma ukhokhela athi usho kimi ngoba wangibona uthi bese ngesakho leso sono kushinyanga yezulu ngiyengicabanga ke namhlanje ulamafoni asaphathwa ukuthi ngabe ithini inyanga yezulu ngoba namhlanje uhuja umuntu ngisho ongena ehlathini ngalamafoni athi umuntu ngifuna into ephathekayo engiyofakaza ngayo ngime ngithi nakho ngambona impela ngambamba oqotsheni ufuna ukufakaza ngesono somuntu laba bathatha emahlathini nje basenkingeni bazoke batrend lapha kuma social network nama kuthiwa yini email lezi ilengiswe ihlahleni abayeke ukuthatha emahlathini manje ngoba sizobabona betrenda la ngoba abantu banamhlanje abesabi ukweneka umuntu ngesono bamfake kuma social network kodwa kwakhulunywa ngakho kwathiwa sengesakho leso sono inkosi ubusisi izlawo amen icilo bajeleni ukuphakama kwami kube kuhle uNkulunkulu nakwaba ingcwele amen bantwana benkosi ngingumfundisi uDladla wasempompozela nami ngithi angifakaze ngale uNkulunkulu ngoba ngiphenduke kuyona inkosi enkulu inyanga yezulu
ikhona into enye ake ayenza ezweni laseMphise ethempelini laseThandanani. Ikhona inkosikazi yakwaKhuzwayo yayineminyaka yashada ngithe ngaphezulu kwama-20 ingabathola abantwana. Kwaba isimangaliso, ifikile inkosi yezulu nomhlaba inyanga yezulu, kwathiwa ahambe uMamKhencezi le nkosikazi engabathola abantwana, akahambe uMamKhencezi naye eyocela kuNkulunkulu, ngoba lo nkulunkulu kuthiwa ubasiza bonke abantu. Wahamba-ke wayecela naye, inkosi yakwenza kwalula nje, yathi inkosi kubusisa, uzomthola umntwana oyedwa. Nebala kwabanjalo abantwana benkosi, wathola umntwana oyedwa njengezwi lenkosi eyayishilo inyanga yezulu. Ngiyehlele ngenzansi nje khona lapho, inkosi kusebe kuzwile. Uzawenkosi Uwanathemba Ala Nati
baba Nkosi yamakhosi yazi bezulu ngiyabonga baba kade ngingekho baba enkonzweni bengihlele umfowethu ngibonga Musa Nkosi ngoba simlondoloze kahle baba ufanisile ayibonga Nkosi mana zaletha ingcwele inyanga isiZulu sikhulele kuyo iyasifundisa ukuhlabelela yayingafuni umuntu uma ihlabelela ezishepisi ishepisi uyayibona into oyihlafuna namhla nakusasa bingayifuni inyanga isiZulu into enjalo nje uma uhlabelela ibivela ishaya umbhobho lapho ithi thu uyabhima ibisikhomba uma uyihlabelela umfundisi lokho kwenziwa njani yasithuma lapha yaphuma lapha epulpit yehla lapha yamala yayisithi phumani bahlangabeze sengibashumayizile yesibakhomba abantu athi nabo abantu la ngemuva itempeli lasagcina lapha enhlaka babamkhulu sathi siyabuka sangabona muntu yathi aniboni nanibuka ngamehla semhlabeni aniboni yathi la sihle kakhulu labo khona ngibonaba abantu beqhamuka yathi hambayeni bahlangabeze ugibele entabeni yangakini amathempeli angwazi ukuthi mangaki lapha mabe khona saphuma kanye nabo lapha nabo bayasho nje ngakuthi esathunywa kanye nabo ayibonga Nkosi yamanazarete mina nje ngingokuqala mangathiwa akuvele insizwa lapha esathunywa kanye nazo ngawabala amathempeli la ngakithi izwi laphuma kwangathi khona into asithela ngayo asihlaba ngayo emsimbeni la yayisifundisa into eyodwa maNazaretha wakufiwa kakhulu abagcotshwa abahamba emhlabeni yayisithi namhla ngeneluleka yathi uma nihambile nisemzini womuntu ningabodla ukudla enikunikwa ngeplate sakufundiswa inyanga isiZulu lokho yathi akulo muze nifika kuphaka ukudla kubekwe phambili kwamana sendlini kubekwe ndawonye ukudla ungaba isitambu uphuthu inyama kubekwe bese nisukuma namana niyiphakele nina ayibonga Inkosi sakunikwa la ekhaya lokho ngoba kubonakala ukuthi siyalimazana yayiseluleka lathi ubheka ubani sehambile kakhulu kwakuhamba abavangeli yathi ubheka ubani ngesuku esidlule bekubika ubani sehambile ngalelani bekubika ubani lothi niqedana ngokudla uma ke washiya nje umuntu edokodweni lapho yaphoseka omunye afaka inhlabathi yathi namhlanje neluleka kwangakakhiwa la ekhaya amadokodo akhiwayo wakusafaka ukusilalo koseyili kwaseqala sekwakhiwa kufakwa ingidi ngoba bonakala ukuthi sithilelana inhlabathi safundiswa inyanga isiZulu maNazaretha ukudla isifundisa ngokuthi namhla sengeke ngibone masambile sisemsini abantu kufike kuphaka ukudla kubekwe ndawonye bagcotshwa kuyothi ukudla kubekiwe ndawonye sihlale phansi sibe abanumzana singafuni usukuma soyiphakela kanti kwathi uma sekubekwa sibosukuma siyiphakele thini ukuze ungasoli umuntu nikhona enkonzweni maNazaretha sasiselinda khona uJulayi wenzeke linda ngo1992 91 uJulayi nje wenzeke linda inyanga eJulayi ibuyanga la 92 ngibala kahle ibele angaze 92 senikhohliwe nani khona kodwa sasisuka lapha siye kuwo lo Julayi ebabe ubambe linda awubangabikho la ehleli nikhumbula kufana kwafika umhlobombane yahlala phansi inyanga isiZulu inkonzo yayisithi ayiphathwe isilo umhlobombane sayithatha inkonzo isilo sayithatha kwathi ngo2:30 kuya 3 sase siyabonga kwakubhala umhlangano sase sicela ukuthi babebizana ngomzala nobaba inyanga isiZulu sase sibhalile isilo sasiphuthuma kubi umhlangano yayisithi inyanga isiZulu yahlabela ingoma ka114 yathi wangidala uNkulunkulu uThixo Nkosi yamakhosi wangibeka kulo nsipho yathi semngena inkonzo manje isho ntambama ilanga seliyoshola yathi ngeke ngakhulumi namhla umhlangano uyavalwa yabeka amagama amabili mayiqeda lesihlabelelo yayisiqalaza ngapha kanti umshumayelo obelethi uJehova obelethi ilade ethempelini uhlonipha ukuthi uzohlala isilo lapho kuhlanga khona ilade waselisuse liqhebule libeka lapha wangabiki ipulpiti wakuseyisambulelo nje sikababa kuphela yathi mayiphakathi nayo inkonzo yesiyema yasithatha sayidukula etafuleni esikhala athi hawo ubani lomshumayelo obeke ubaba ngala kwasekuthuleka ngoba sasi indaba selinditshekile saqalaza ukuthi ubaba umbona yathi ilata libekwa kanje
laseningenza isisono lithatheni ngabe lathatha ilathi inkonzo iphakathi wathi suseni lapha uyabona lihlezi khona nje labekwa nguye ayibona inkosi yamaNazareth wathi libekwe lapha lingaphinde lisuke lapha engibeka khona noma ngafika umuntu omkhulu kangakanani lihlala kulesandla sami lihlala libheka amadoda wayesethi buyisana lapha 5 rand ngikucela intethelelo sengenzi icala ukuthi ngahlala ethempelini ngafulathela umlikazi wesona wasuka umvangelwa lapha nawo wayihambe eqhothe egobeni uba umncwabo owasukuma no5 rand owawuyiphepha wafika wayinika ilanga izulu ihlezi phansi kweambulela ayiphathanga inkonzo yayithi sukuma yona uqobola ngayibona iguqa eLatini ubeke eLatini u5 rand oyiphepha athi baba ngicela intethelelo inkosi kusisiwe la kwathi Imbangi yomusa ayomde Tela lizuki sizwe eziphansi kwezulu azizobona alozali aselukhaya Osamakhosi engasho ukuthi iqada yena umfundisi bafundisi nami ngumfundisi sicela lesikhundla lesifundisi Osamakhosi ngithi angisukume ngamabomba ngiyakwazi ukuphela isikhathi kanti ngiyabona ukuthi lo ngifuna ukusho lenzokusho kahle bekhona labantu engangibavakashela ngithi ngowena baba Ngithi kuyisilo samabandla esitele esihlalweni. Kuthe inyanga yezulu yayazi kakhulu. Inkosi yanga yezulu yazi kakhulu. Mase ngikhuluma ngayo ngashona ilanga. Ngifuna lokusho kaJuly losifuma kuona. Bayifana bonke oshembe. Kuthi uJuly sithi silo nikhona eManazareta sithi konke okuzakalayo endaweni yaseMawoti ngokubuza inkosini yamaqadi. Ngathula ngathi sizangithela manje kumbi konakele lenkulunkulu ufana futhi wasahamba uya eMawoti ukhuza abantu ngakhuluma noNkulunkulu abantu abangiyakhola eMawoti uthi kucitheke igazi kunjani ngizoya eMawoti yazi bakhona abahlala eMawoti lapha athi negama leMawoti lashitsha ngathi akusekhona eMawoti lapha yana ngoba ngihlukumezile abantu Nesizwenzeni nezolwela emaqadini eMawoti. Nkulunkulu ngawathatha amazwi akho baba abusisiwe nginawo ekhaya. Seyiphelele induna. Ngawachela induna engachela induna wathi zingasambeni sisamba nayo ushembe manje. Khulu ushembe. Ngabona abantu bebheka phansi ngena lapha yana. Ngabona amampondo amampondo yawathanda amampondo. Mpondo wayawathanda amaqadi amampondo phethe ikhali enzima esabekayo kodwa eza kumina ngenkulu ehlonipha ngiyamthanda amampondo manje khona la ngiyamthanda mase sinamampondo mpo amampondo ayiphika namampondo mpo baba ngisazocela futhi uNkulunkulu ngoba akuphelanga lapho ngisazohamba futhi ngiye eBhambayi lapho abantu beno noma bethu befela khona bese kuthiwa khona iWest semaqadeni lapha leWest elikhuluma nizwa ngathi kufa abantu ngapha ngapha isizwe leso samaqadi leso lama ngithandi kwenze ibana leyo ucela nani manje khona lapho nikhona ngithandazise labantu bangafa endlela efana abafanayo omunye umama udlula lapha nongunesi kwenye amaklinikhi lapha
wasi enanda wedlula abafana badubula omunye bamthatha bamphose emotweni yakhe efile kanjalo bathamba la ubunesi lo mama lo namanje wasibiyeka ubunesi itrauma abanayo uzobena namuhla mancabanga uthi ke Nkosi amakhosi ushende sonke isikhathi mina ngihamba naye ngiyamthanda ushenge ngoba nawe uyangithanda okuningi nishumayela ngako lana elethi kuwenziwa inkosi yangayizulu inkosi uyazi wesizulu uyayenza futhi uyayenza uyazi lo wenzile kumina la kwenza kwabaningi abakhuluma ngoyazi kumina bancoma bonke abantu yazi wezulu sabakho sonke isikhathi siyathanda uNkulunkulu wethu futhi asizezisi ngaloko muqhamuka ngikule inkoka nanga amakhosi wemakhosi into umtshente yodwa nani befundisi kuze yemhlukana ukubiza ushembe ngenkosi ushemba yona inkosi ngeke qhamuke mina uthi iyadlula inkosi sokumina njalo uqhamuke nangu ndlovu wenkosi iyadlula inkosi naye inkosi yakho iyadlula inkosi naye inkosi eziMozambique iyadlula inkosi ubhala iyadlula inkosi qhamuke ushembe uthi wadlula inkosi ushembe inkosi yamakhosi ushembe ngaphezulu kwethu sibancane kabi ukushembe thina ushembe Nkosi yamakhosi hole baba siyakuthanda baba lo wethu shembe sihole shembe sonke sithemba wena abantu abangaka esontweni madoda kusemaqadeni la niyazi baba umfethe isonto la ngiqhaqhubela eceleni bona Nkosi yamakhosi lokusa yabonga baba Nkosi usele kuswele siyabonga ukufakaza uhle kumnandi siphiwe indaba ezethu eqadi nabefundisi Inkosi ibusise izovala inkonzo yethu yamanje ngesabelelo sekhulu 51 151 sizocela umfundisi Madondo wasebungani sihole ngesabelelo Inkosi ibusise